A family residing adjacent to the Khasi Students' Union office has sought compensation for the alleged damage caused to their house during the police action in Jaiaw on the night of 19th August 2026. Speaking to the media, a member of the family alleged that police personnel reached the area at around 11:30 p.m. and resorted to firing tear gas shells shortly after their arrival. One of the shells allegedly landed on their residence, causing damage to the property. The family claimed that the police used metal tear gas shells, with the impact allegedly causing damage to their house and creating panic among the residents. The family has demanded that those who authorized the police action bear the entire cost of repairing the alleged damage, while also questioning the use of tear gas in an area with residential houses in close proximity. The allegations come amid heightened tension in Jaiaw following the incidents reported in the area on the 19th of August 2026. Expire 21. Expire 21. Ketika gas yang mensuai gas mi terem ni mentah ada terkeding. Mat teknologi mentah mai mat terkeding. Menurut apa ini lah ikut. Ini lagi yuk, mending sudah makin yuk, ayo lagi yuk, kita kecat ni kumpul ikan jadi yuk lagi yang berat. Ini pet nang ni rungi miong, ini pet nang tu rungi miong, chef. Hakan dong. IC tu kulit. Selinyar. IC. Kulit kulit rembon tu setengah minit. Hakan pitch tu jadi tu sih. Entah kat kalau isteng kat aduna kat awan ni. Isteng kat aduna untuk kat awan. Iwan untuk tu tinggal dengan patip kita yang mesti awan untuk pengalih sini tengah nangmi masuk ipeng tu kawang beli gas hang dia poi tu dim sidip tengah Rusi yang pergi lock ikut lock ngira su ngira pergi ngira sini ngira su ya absolutnya masuk kunjuk ni pergi mengambil kaya yang khang beli orang tahu sak terem bang sat si khmat eduki lok lainnya hadu ngalapre la ale ngap sai khmat mong la pre le ngam susu sausu dan tasu pang pe biang dam hang ni be dim si dam yo ko be nang te naneng ko be hang ni be dim si dim begitu di selfie itu ada tu si don south central itu tip beliau tip kumno ba buat tapi kan si Facebook sini police department hu babe do no pensua wan ni te ula tip te wan do ni te beli tip si mut kaya tip do pensua do hai ke do ke si office lalu nang te yo ko be chende dim si yo ada mi herang ni yo li sa te po ke si office yo kawang sang tu padang mai dan ski bai iya hajo majan tu ki lapai ke sagi iya ti lapai ke semua tu tem si tensang be dan tin bang tin si tensang be aduh Kulit. Kulit dan si tensang be stek mit nuan buat akan tu men besi itu kan dia kreatif kan dia dia ki besar ni ki sudah PM dibeli mit mensuar ki wan tu ki wan kuang terbang ni ki wan kira ada latih ki ya itu kata ki ya itu kema mentah sen de cu kam eu cu kawang bet alok banget tamang anak kamu tu tahu apa pencular hapsi utang kan saya mengaku belum pencular mah tahu pencular kalau government ni polis ni ke department ni habla kita bagi ke di mana cimbe ka buang ni ni kan kamde tu mengalai mah